لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال. Poštovani braća, poštovani sestri, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dragi moji, da li nekoga ste se zaprašale što znači dovata u život na jedan vernik? Što znači moment od koga ti go moliš svoj gospodar Allah subhanahu wa ta'ala vo očekuvanje deka toj ke se odzve na tvoja ta dova? Ima se kakvi luge. Ima takvi koji što tvrdat deka go molat Allah subhanahu wa ta'ala, međutim velat isto taka tvrdat deka mnogo dugo čekale zada gospodaru subhanahu wa ta'ala im se odzve na ta dova. Međutim, to ne je istina. Naprotiv, to je notorna laga so koja što takvi čovjek sami od sebe si se laže. Gospodara subhanahu wa ta'ala ni vetil u Kur'anu deka vednaške ni ustiša dovata što ke go zamolime dokoliko smo iskreni. Veli gospodara subhanahu wa ta'ala وَإِذَا سَأَلَكِ عِبَادِي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ دَاعِ إِذَا دَعَانِ. Mu veli na svoj pejgamber alejhi salatu vesselam so cel da gi izvesti muslimanite, da gi izvesti svojite brakja, da go izvesti svoj umet i ako te zaprašat moji te robovi za mene, kaži im deka ja sam na vistina blisku do njih i na vistina mu se odzivam na onoj koji što bara od mene. Mu se odziva gospodara subhanahu wa ta'ala na toj koji što iskreno go moli, toj koji što je dlaboko ubeden deka ne može da opstane vo život na ovaj svet bez milostana svoj od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Mu se odziva na onoj koji što ima ubavo mišljenje za svoj od gospodar Allah dželle šanuhu. Mu se odziva na onoj koji što su svoja ta duše i su celo to svoje srce na vistina go saka gospodar od Allah subhanahu wa ta'ala i site drugi raboti ostanati važni, nevažni gi stava za svoj od grb koga evo prašanje gospodara od Allah subhanahu wa ta'ala i negovata vera. Da li ste ja slušnali ona prikazdana, ona jadna, ozlojadena majka, čiji što sin site svoji časovi, celo to svoje vreme go pominuval pred televizijata. Baral kanali, gledal futbal, gledal sportski nastavnik, gledal filmovi. Jednostavno su jedan zbor rečeno čovjek od bil zavisnik od televizijata. Majkata taguvala i plačela zašto nezinio sin ne mu se povrati na gospodara Allah subhanahu wa ta'ala. Zašto nezinio sin ne se prihvati konverata na gospodara dželle šanuhu i svoje to vreme da go iskoristi pametno, ubavo i korisno. Go molila gospodara subhanahu wa ta'ala jedna večer, cela ta vo solzi, cela ta vo jad, cela ta vo taga, gospodaro da i se odzve i nezinio sin da go upati na pravi otpad. Taka legnala sodovata na nezinite majčini iskreni usni. Ne pominalo dolgo vreme, čula nekakva galama, slušnala deka nešto ovo sosednata soba se slučuva nešto golemo, nešto teško. Nešto je ustromiralo, isplašilo i vednaš kako sekoja grižljiva majka, kako sekoju roditelj koji što na svoje to dete mu go saka samo najdobroto, mu go saka samo najubavato, skoknala od svoje od krevet, isplašena, što li se slučilo so nezinio od sin. Skoknala i vletala vo negovata soba so zborovite, sine, da li si živ? Koga go videla sinot, vo eden moment srce to i se ispolnilo so radost. Galamata, bučavata koja što je razbudila ova grižljiva majka, odjednaš se pretvorila vo milozvučen ton na Allahovata milost. Zamislite samo gospodara subhanahu wa ta'ala, ja prihvatil neizinata dova, ja primil neizinata molitva, se odzval na neizinite iskreni majčini zborovi, gi primil neizinite zborovi, ja prihvatil neizinata dova, kako go zateknala svoj sin, sinot go zateknala so sekira vrace, brakja. Kako celi od gneven udira so sekirata po televizorot, zborejki mu, eve ti Allahov neprijatelu, eve ti moj neprijatelu, so ova gi završuvam, site vrski i cela ta, hajde da kažeme, cela ta moja zavisnost od tebe, od deneska
јас ке му се посветам на својот Господар Аллах субханаху ва таала. Реков дека му рекол на телевизорот Аллахов непријател во смисол бил непријател за него, браке, бидејќи го оддалечувал од возвишениот Господар Аллах субханаху ва таала. Го молиме возвишениот Господар Джеле Ше'нуху да не заборавиме на нашите дои, да не заборавиме на фактот дека Господарот субханаху ва таала, ако сме искрени, сигурно ќе ни услиша довата. А целта на овој говор е многу довете му на Господарот субханаху ва таала, многу молете го Господарот субханаху ва таала, бидејќи се наоѓаме во месецот на неговата милост и на неговиот рахмет, на неговата прошка, и Господарот сигурно ќе ги услиша нашите дови и нашите молитви поради состојбата во која што се наоѓаме, поради нашата глад, поради нашата жед, а инша Аллаху Теала, ништо тоа не сме оставиле, само со цел да го заработиме неговото задоволство. Вассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.